le soafa manu malo Iesu Keriso le tātou alii ma le tātou whaola o te talofa atu ai le loa fo'i o le tātou mafutanga e ngata fo'i lea ia o le pa ia o la uwhainga ruenga te tofi le atua ia vea le taimi mātou te toi whatalofa atu ai ia le sike e ministry a vea e fo'i maua se tasi fo'i o una le atua asa malo fau ia whai o na mātou iai le nefiafi ia ma mātou toi amatalia i fo'i ia le tātou pokalame whai sike e ministry a toi nei i ni fo yaso mātou te whatalofa atu i le suafa manu malo Iesu Keriso o tātou alii ma o tātou whaola whatalofa atu i le awhainga lenga putofi le atua whatalofa atu i ngai o tātou tua asina sina i whai o na maua fo'i i le nei taimi o le tātou ala ata i mone ea ia mātou te whatalofa atu le whai o na ngalo o tou le mātou te talo awa o la o tou fu'i whaiva ia o te talo matu ina atu tama whana wa Samoa ele ngata nei ministry ya o ministry o malava mātou te whapea atu ai whaatai le tatalo ia vi ia pea le suafa le atua mātou te whatalo whatu fo'i e kale si e fia e ngata fo'i lea ia o woma paanga o lo mulmuli pea ele ngata o le nei ministry ia o ministry o malava lo whapea na o na au inatu le tatu wala ata le Global Kingdom TV ia vi ia le ali te tomu fo'i ia o tātou savalia le nei tausanga o tātou amatalia fo'i le nei masina lona lua ia tātou te iloa au no male atua i lona whatasi mai mea unga tātou te whaia ia na o na fuafuanga lava e whai bale e whaftai le atua i le teite ina mai o roto so i fua ia mo le maola fo'i malana o nei o lea ua tātou te whailoa ia i lungo pea o lea ia wha fo'i ia la ata pe o na iai le niwa i taimi o tātou iai e whaafai fia ai o le tātou whailoa i ia whaaftai fo'i le whaatangaina fo'i o le tātou ministry whalau te leina o le whionga pa ia le atua i lo le tale le lei o le malo i lo blawa ia mo lo mao te fo'i ia po i tonu fo'i o lo sa o lo e whapena o le e whafuta mai ai ia mātou te whaatalofa atu pea i le suafa manu malo ia o sike e minsi umofi o le iai so se tu fia o le lalolangi ia mātou te whaatalofa atu le suafa manu malo Iesu Keriso o tātou alii ma lo tātou whaola ia ua savalia le nei tausanga le rua afe rua sfuru rua tolu ia o le se tausanga e whapena o le tātou vavai atu le tele o mea ua whai o na whailoa mai le atua i o tātou fo'i nei au ngatanga ai tātou te le no fo ia i lava i le tala-talaina ma le whalau te leina ma le tala-ina o le tala le lei o le mau le tua e mai atu fo i se tasi o pokalame le tātou wala ata le nei i le fio ma le whaangalaina ma le whamanaina le atua la na au whaingaluenga ma la o apostolo e o mai lava i le nei fiafi o lo unga lue pea le atua ma o lo unga lue lava Iesu e o mai le nei fiafi me lea ia le nganga whaaloalo mātou te whapea atu ai e tātou atu tua te talo ki nā tūlana auna ia la sauni e fo'i se te talo mo tātou amatari ai le tātou mafutanga i le nei fiafi walo pasta tātou te talo ia wai le tua lo mātou te mā mātou te watu pēa le mi inga i la wafio le nei tu la fiafi lo mātou atua ona o lau tausinga ma lau puipuinga ma lau leo leonga i lo mātou wola. Mai lava i le tawhawata i le tae au, se ia mātou au lia mai le nei fiafi i lo mātou atua. Mātou te vi ia, ma vi ia, ma vi ia o lau fio. Whaftaita mai lau puipuinga ma lau leo leonga ma lau malutianga. A wana se anoa lau fio, se manu o pe nei o afe mai ni mala, o ni whalawe lawe, ai maise o le whainga malanga le maliu ma le oti lo mātou atua. Una mātou vi ia leo o lau fio, ona o louanga le lei o lou alofa tu noa ua mafua ai. Lea ua mātou aulia mai ai, le nei a fiafi lo mātou atua. Whaftai, whaftai, whaftai te mā, ni lau tau singa i lo mātou ola. Whaftai ua mātou maua foi le nei fei lo inga mātango fie ma le auso. Amen. E le nei a fiafi lo mātou atua. Ia mātou te vi ia i pēo o lau fio. Ta māo le a masauni, mā te whasoa i lau upu, o lau fionga lo mātou atua. Ta mā,
ma te rei loa o se mea. O I maua o tangata, ma te vai fo'i lo mātou atua. Aua ma te talo I le nei e fiafi ta mā I lau whea soa soani. Ia e fi soa soani mai ai maua I le nei e fiafi. A fio mai a oe anga pa ia. Tau lava ina ia whetalai oe le a fiafi le nei. Tau lava ina ia whao ngā mai o mā leo ma o mā ngutu. Leri ie. Ai moli o pea e loa nganga pa ia. Lau sa vali ai o whina maloto o maota malawa I nei e fiafi. Ia ai ina se whina ngalo se loto. Lavea ina se nganga ua whawai lo mātou. A mata ina e loa nganga pa ia le nei wha moe. A maea ia tele mamaua lunga se vi inga o lawa fio. Ai o mawha pea I wholava o I maua o auna e lea whamanuia nei ala leo ma le nei por kalame whamanuia sunga le li kule ma le nei ala leo lo mātou atua ia le ngata fo I lea whamanuia le nei studio ia le ngata I leo sunga I le whawhiangainga ma le whalitua le nei e kalesia o iai le nei potu ma le nei whale o mātou o mai ai mātou te mori mau atu ai I lau upu I au tangata lo mātou. Ia vi ia oe nei fiafi pa mangalo fo I ma o se upu e le tonu o mātou tala I nei fiafi o nolo ngoe su. Amen. 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 Loia. Ia vi ele li. Taina na wau I whakaro whatu pacha. E vuka ku whilo I fo I tele ai ka ku ngā rue fo I sanga tu I fo I lau mua na onga ia ma. Au au fo I tato minis fo I Kingdom First. Ia ai o le ua maua sa wangoa ka te whilo ai e rungo le kako sike e ministry. Ia o e fo I se tasi le ko I se ruatu. Ia sau luanga wha whilo ai e kako vai o kelo si vai ngā le sike e ministry. Ia la ko kele o silfia fo I lau. Au sunga pasa I kako au langa fo I wha le soso tau au. I o kako ngā lue ai. Men. Ia whaftai pasta mo le avanoa. Nei avanoa I le au maua. Se avanoa wha auro nei avanoa nei fiaf. Ia e moni ma whamaoni ia lau sauanga pasta. O nei fiafi ia pau ale whamtalanga e whaftai le tua. O no le nei avanoa le leiwa ia saumia. Sunga foi lau sunga ia mo sauhoi. Leo le winga lava lea o le tala inga o le malo le tua. Amen. E leo se malo se tangata. E leo se kalesia se tangata. O le kalesia kiriso. Ia o le malo le tua. Ia whaftaila o no nei au no le lei fie foi. Ia e sau foi ma tutu watu foi tau au lau su. Amen. Ta pa me foi lea fie lau foi. Pa ngā nei taimi wa le lope au lia tai au pe le ai. Ia e whai mo le aminoa. Ia whataro whatu ai la I le pa ia o le whasausonga sa mua nei tūna o le fiafi. Ia o whea lamo e maua mai ai ale tala inga po ia le CKA nei fiafi. Ia whataro whatu mo le nganga whanoalo I le tapo inga sa mua. Ia malo so I kua manuia ia malo po le ngama. Ia e misi po ia Ia ufai ngā ruenga tutofi a le atua. Ia tonu o le to rine ma le to rine. Ia tonu hao te o nei. Ia maise tulu I umo leira rangi. Fia lava ia o a fio e foi ma papa au ai ia tama whanau o Samoa o na o le tala inga o le tala lei o le mano. Ia whataru whati ake oe. E alala I Amerika, Australia, Peritania o whea lava. Ia e o lau fo isi o tātou atunu pele o Samoa, polu maswai. Ia whai o e mau mai nei a polu kalame. Ia, mana mia fo ia lau lango mai. Ia o inga rawa leo le tāla inga o ngā tua tātou te ngaru rua e whatasi. Ia e ngā tua, ia malo so I kumanuia. Ia ele ngata foi lea ia o sunga le pule pasta mai ma le falitua ia me se foi sunga le whawhiangainga e whatau I ma ha sino tonu I le nei studio
ia whawhitai o na o le whaamanoa whaitoa. Ia e sunga fo i le whaiwheau ia malo fo tangata. Ia oa mato mai soli vale nei potu. Ia oa alawa le tua malo ngalo. Ia o se whatalo whapupule nei fiafi malea ngā whaaloalo. Ia whawhitai pasta o le amanoa i ia le li. Tai mo le amanoa. Tai sunga whawhiainga ia. Sa moe le tu tau whailo fo. Tau una le tua pe mai fo i tātou TV nei ia ma share atu ia o le po e la no o nai le fiafi ia o li inga fo le tua o lo la ta tonunga o le taimi le fatalia ses o le ala le taimi wa fa pena ona ma o le tangata ona ile tua ia o li inga fo le tua monia fo la na ona le fiafi ia o ni ava no le o mo ia fa sta ia ila le fiafi ona o se mafutanga foi ia vi ai le tua o le mata upu fia maua le fiafi vitala noina mafa mata upu ia i le tala noanga le fiafi o le ala i le malo le tua way into the kingdom of God ia ua ke longa fo ila usunga whawhenga inga ua se avo i whafonga Samoa ia le ni au kuwa pengi fo le pi ua ase o le au kuwa lea ai ai ni mea tā ua e fia taulala i ai wa ai ma taulala i fo i whasoa wa tato o langa i le tu awa ke lo fo i olo i ai fo i se au langa i ministri fo i olo i ngalue ai fo i tato nei ua vea matangata ua fo i no rato o la morele i au ke luenga fo o le ngaro i ele ministri olo e au nai mai tele lani mea fia tala loa i le fiafi i ai ono taimi mau ai lo o iai lana mi tā upu le nā e fia wha autu ina o le ala i le malo le tua. Iai matusi whaitau i le fiafi ma te fia tala noa iai. I olo maua nā i le Ioane e luasfulu ma le tasi. Ia o na whai upu e luasfulu ma le tolu. Ioane e luasfulu tasi. Ia whai upu e luasfulu ma le tolu. Le nā le ma te fia whaasoa atua le le fiafi. E tauralai ma toe wa ai ai lo tātou wola. Pe o le a tonu le mea o mana o ai lo tātou tupu o le mahalo. Ia po le tātou whaiaonga o le mahalo le atua. Ia po le aunga ni mai o le tātou whaiaonga sili o Yesu. Le mea e au le tātou wa ai ma tilo loto i ai. Ia le tātou au nanga i le li. Ia Samoa e le whapea e o ia lau kuata ma whaingato le upu. Ai o lupua le atua ia na se whangu ma se toi whamanatu. Ia ma toi whaloto tele, ma toi whaupenga ina i tāu. Le anga o le olo tātou i ai le teimi o le lulu ina le upu o le atua. E la Yesu vetalai o lau so i nawa i tau ua leva whamea ua sina le saito. Ia lo mana bia fo i au whinga rue. Ia le alawa iei fo i le alawa una le atua nea fiafi manu tangata. E shea atua i le upu o le atua. Ma tātou tala ina le malo le atua. E pei ona iaila na tala le le. The gospel of the kingdom of God. O koe whapea atu. It's a supernatural gospel of the kingdom. Ia e tele la Tele ani mea e fia tala talonoa ia i se amtalia fo'i ma le salinga fo le niva yaso ma le niva i taipi ma le ni tausanga. Ia o suma fo'i au na le tua ma shea atu ma tala atu. Ia le ne fiafi o ma amatamata le muatu ma le au na le tua le ne fiafi. Ia ma yeise ma ta upu le nao le hala i le malo le tua. Le ara la ma fai tawina atu. Ia le mau o le Ioane o lona ma ta upu le na e lus futasi. O lona fai upa sifunu ma le lima. Ia ma le vima le sifunu ma le ono wae. Tala masaki. Pastor. Amen. Hallelujah. Fai upa sulima ma le suluono. Ia. Ia. Uma o na lato. Ato ai. Ona fetalai atu leo Yesu ia Simona Petero. Simona e lea talio i ona. Pe sili mai lo o lofa i atea. I o la tau nei. Ua fai mai o ia i ate ia. I oi, lea li ie,
ua e silafia o te alofa ia te oe. O la fetalai atu lea o ia ia te ia e fafanga ia utamai mamoe. Ua toe fetalai atu whaalua o ia te ia. Simonae lea tali o Iona, pe e te alofa mai ia te au. Ua whai mai o ia te ia. Ioe, leani ie, ua e silafia o te alofa ia te oe. O na fetalai atu lea o ia te ia. Ia e leo ia umamoe. Ua fetalai whaatolu atu o ia te ia. Simonae, lea tali o Iona, pe e te alofa mai ia te au. Ua ti ngape telu, awa ua ia fetalai whaatolu ia te ia. Pe e te alofa mai ia te au. Ua whai mai ia te ia. Leani e, ua e silafia mea umalawa. Ua e silafia, ua oua lofa lava ia te oe. O na fetalai atu leo Yesu ia te ia. Ia e fafanga ia umamoe. Amen. Ia o se au tūla le ma ki fia tala loa ia e mana au na le tu le fia. E whaupuina whaapea. Do you love Jesus? E te alofa ia Yesu Keriso. E ua wha miliona na e wha fonga iai, ma wha se fulu afe na e wha fonga iai. I le tala lea. Amen. O le wha ilo wha lua leo Yesu lona uso. Mo mua e le iwi, ui o ia e le satau. A o lea ua toi soifua mai Yesu. O lea le convince a le loto o le tangata. O ia o le disciple po le so. O the learner of Christ. Lea wa le a e whaikau nei runga. Ua koe halu alto ina e me masak. Pio se aka foi leo kako te foi le ka dia Yesu ka ka fa. Eu quero ko sa kom. Ora la ke ili e petelu. Ili koe ka fa fa mo ui. Ei ora ni. Si ole visili mo tanto e fia tar no le mata o le alofa ia Yesu. Ma Yesu lan visili ia pete. Ete alofa ia te. I se si fa punga me Yesu. Ole ane alofa ke e sili aku e alo alofa aku ia te ulo le alofa la vaenga ia ko ke hang around mark around together. Le ko ke hang around i ke lokai. Fa mai e pete. O te alofa ia te. Si ele o se maka upu po se autu vo ile eke fa fanka inga no mafau because we already know maka ko ro pe wala la o ta no ina foi fa malo si ela na o ai ole mea le makifia au maia ole kasi le ki ole au nanga le tangata pe ele lofa ia Yesu. Do you love me, Jesus? A kongu o Yesu lea o fetalai le o se tangata fo ilea failotu fo se tangata e se religion nga sawai mai. O ia o le tupu, o ia o e ou le malo, o ia fo i o le malo, pe a faitau i le fionga pa. Amen. Ai ora na training o tangata e au auna i le malo le atu. A fai loa i nei tangata le ala i le malo le atu. E iai ki pointi ka kau o mga umia le tangata. Le ala e train nei ape te. Kei lengo fo le wala ulia le ape te lui e le lato fo i vaa ma le so. E su ma le so. Ai o maa umoia le ngei fiafi. Le anga e kele i ngā kaunga kalango haere ko kele. It's just a word as a conversation. Ai le fucking mo. Wai loa fo le kalango ai ko e kale sia wa pei o se
o se upu fo ile au mai whakala ngoa i maisi ma ka upu whale e kalesia. Ai le o le whina ngalo o le malo o le tu. Amen. I o le ama ke kua mana na o le le fiafi. No. Tala ino le tala le o le malo o le tu. E ki wha pei fo ile le fiafi. Oh, ke rofa ia Yesu. The question. Do you do the word of Jesus? Ia la wona e le fiafi. E se tāua rim ka even personally ia kia ua fo. I wa kakala ngova ki le me ese Yesu mo na ia o onga. E le o se o onga e whenga ka ai a kako kalia. O le a avea ma se whaitotoa e kako ki koi loa ai isi me sidi. E kako kere i loa e mai a Yesu. Na mo ye kusi le i skei fo ia ma ki kalangoa kua ia. Mai kala ka malo o yuta, e lo yuta fo i lea le whalata o le siuka le apostolo fo mai. Le an mea renga e whailoa mai a ke mako. Ai ke le whailoa aku le lona. Jesus won them as a doer of the word. A whapea lai ke mga o e fio mai Yesu ke rua mafuta i taimi umalava, i le mafutanga i le ainga, i le mafutanga i le kalesia, i le mafutanga i le meolo e fellowshipia o le fesili. Do you love Jesus? E te alofa i a Yesu. Ia lau tunga la ona le tua. Ia isi tai voi, kala kua, ia wa e le koe umfu se makaimi. Ia ai pia ngu fa yaku Samoa o se mata upu fa solo. Ia le uma mata me fu mana na ona le fiafi. E te alofa i a Yesu. Amen. Ia le tu ne fiafi. Pei fo i o le maule na whaitawina. E o mele o e folasia Matamua e fo ia le pia le mana e o sili. Lena e saunoa mai. Pe te alofa i a Yesu. Pe wa tatou ai le mau lea. Ona e whaakolu le linga pesili Yesu ia pe teo. Ka ko ngofo la ma whawhau fo i ma wawa ai le merenga kupuri tala. Pesili ai Yesu i unga ika pe teo. Just the same as us. Pesili so o mai si ia o i sebe. Whai ia e ika. Ai ole ango ko ole fina ngalo Yesu. Ole fia i loa e Yesu se confirmation o se wha mao ni anga. I le ko inga loko le i le loko pe teu. O loto pe teu. E whai le mea le fina ngalo i a Yesu. Pele simple ia ole mele pa tato wawa ai le mele mana o ele tato ni o Yesu Kristo. Ai ka ho ai sa manga Yesu. Famele tu si le yo ni o upo a Yesu. Ole faleanga maleola. O isi tala le fiong pa ia le tu ai talenga Yesu. Foi le tele na sau noa Yesu i upo fata oto. Parables. Ka ko wa ai la i pe yo se test le mele o fai. Ya wa tato mafofo le lei ai le taimi Yesu ele fai se fama Yesu. Ele fai sanga le fumam. Hallelujah. Ka ko kilo la ile test le o fai. E atangia mai e whale nganga le e ngaluenga le fina ngalo ia Yesu e whai e pete ai ole whala me lawe e le i mauti noa Yesu o whea o le e le loto pete e tusa ma le ngaluenga le fina ngalo ia Yesu e whai e pete o le e whai mai e le amaka mai mai tausia amaka mai ka mai mamoi
ai fa ai uma le sili longa ko meri ko mense le Jesus se mea ka uska mai mamu pa wale mea na ye ole fa fanga o mamu te tsi alaina maka mai le i te mai mamu o lona winga o le ata fa le e a maka mai le tangata hui le lai le la ki a longa o langa fatu e a mata mai le tangata hui le fatu a ia tali a ia le upo le tu i fa pe nga ia winga o fitalinga le Yesu ia pete ai o le manga ia ole ole pe se test ka ko uma pe foi na foi atu le sunga le foi vea pe te alo foi ia Yesu ia o le mea ko wanga le fina ngalo ia e alofa la ia Yesu fai lola i o mele mana o Yesu e fai ole fafanga o ka mai mamu what's that o le ka kala i le kalesi maka mai man tu o pe te u ole u fai fe au ole u kalesi o pe te u la fa fai le o mamai ia tangata i le kaimi mua whakoa mai ona li lingi ifo le nganga pa ia i lungo le au apostolo i la fefea piti o lunga i Yerusalema o le aso kongu anga whanga o i le nuku o le aso whanga o le nuku o le aso pentekoso e a maua lola i Peteu ma le au so o le mana o le mana langa ia lenga maka i lo whanga mai tangata ia ima fola tala lei ngā lainga ngā roa mai kanga kai kongu o le kalesi o le mele fina ngā loa ia o le si me mana ia i lo makofau la si le fia le lei Yesu le tangata na te filifilia e fai mauru wa i fai au o le roa i kalesi ai fai tau nei le fionga pa ia le tu e le ai se kanga ka piko sitting of the so o ia Yesu ma fai anga kala ia Yesu ia e ho isi anga kala nga fa ku ia Yesu ma Yesu sakangi el ku ai e sini ia Peteru i tini o nga i lo ma ho o nga sila fia i le tu o Peteru o le kanga ka kongu ale anga ke tinga ia la nga ua i kala e ke loa i samuanga Yesu i le matai o ma le onu nganga siri ko ila Yesu o le asa ko kala o ia matai o sifuru le ai masese o lau so o kali ia Yesu wa le o ka sa o lang kan ako fa longo la i fetalenga i Yesu fa fekai e le o se kangakan ka ua pe aki pa huela le o ka kusa le winga o tala le tau kai o le tangata na filifili sa o a Yesu si la fia Yesu ia le mafau ma le loto o Peteu o tangata toa o le tangata ho le ula Isis ho i le tamaloa o le ale tala Yesu no fai o te avatu ia te oe ki o le maro le si te avatu ia ki o le maro le e le ma fai fo i fai to o se oli o na manu malo fai va ai lai o Peteu la filifilia no ia la boa ai talu ai o le kaimi le ka pe o le na sa no atua na to e alu erko inga alu fangoka la le ana o to e sau mana o Yesu se confirmation mai le mafau fau o Peteu po fia nga lue pe mo ia ma muri pe ia pe ke u fai aku la le mele mana o ko sia nga ma mo fanga nga ma ia alu pe ke lu ia avelo mo pe nga pe o sia le to e po pasta i pe le o paso ma ia le amen Aleluia io ole o se sa o la sa no o se tangata fia vo ile conversation ma Yesu e los kanga fu ile nga ngangi o ngala gona ia e siri ia i te viuma fia bo se mea ngati
na te manao a ina ia i saʻolaka ia confirmation o le mea lea manao i lona loto e faapena foʻi lala o ga iesu o takou uma lava le foʻi lea sa moa pea ga fai aku e lē o se aʻoi atu ao se faamagaku Amen. ona pei o le utaupu ua le haiseisi e le iloa i le lalolagi a toa le leitau aia e vavaai i ai fesili e iesu i sesi faaupuga o le kala iesu ae fai mai e li pe telu i so o le mea o ke magao ai do it my word ia e faia la upu ia e tausi i la au la fono ia e tausi i la upoloaʻiga ia faia si e le faapea la ua mafai aku e auagi i faia gisi mea ma auagi kaloga ae kilo o kaimi i no e pi foi le e faakaʻitaʻi aluga le kakou kaloga pia kele ga ave le kakou kalogoaga i mea o ministry kaikasi i mo mea o faikupe o mea o financial thing o kalogo foi ai kongo e kalesia mea kaupolokiki politics government politics ai o le mele ma ke fie share ai o le manao le tupu o le malo o le atua o Yesu inga ia vea i taʻua ma tagata e faia lana upu fafaga tausi ma leoleo i aʻu mamoe doer of the word o le faiga saugoa Iesu i lona auso faamai ai se tasi e alofa mai ata i lo ane lenā sufa gai maua ai na te tausia e ia aʻupoloaʻiga Amen. e alofa foʻi la o ia i le tamā mai loa Iesu i lana fetalaiga o ga mao mai lea ma le tamā o ga manonofo faatasi ma tatou mafuta faatasi lea ma oe kakou tatou uma si o le mea le gale ma ke fia soasoa atu e legē fiafi a e alofa la ia Iesu ia e tausi i lana poloʻi ia e tausi i lana upu ia e faia i lana failana upu si e pea o fai aku mo kele kakou kalagoa isi mea e faalaukele ai ia isi kuaiga i ministry e lē leaga but o le auga ma le faamoemoe o le kakou pokalame inga ia kakou stand firm onto the word of the kingdom of God, for the word of the king. Leanga e pe o nga masia fo marana o nei. E kalangoinga loa mea o le malo. Male fionga Yesu. Pola na upu. That means the gospel, it's a supernatural kingdom of God. Lo ingal famitalanga. A kalangolo na Yesu me ia lana upu e kako faia. Ile ko faia ingo kako la mona. Ile ko faia no tato manatu. Amen. Kako ke le tatis ka singa fo ile le pe o se fongo se ainga. Ye po se fongo fo se kari sia. Paul me le anga fo le o supernatural. His gospel, the word of Jesus. Ya kako mai la Yesu ia e faia ia e tausi ma ia e whaaralo fa oisi o le whaaro halo ia le upo le atu. Amen. Ka ke ilo a vo ianga ia upo e whai aku isi ka ngaka ki isia ma isi vo i tangata e linki isia kola kasi ngā o Yesu Yesu e le pio kako vo e whai longa ngi ka ngaka e Yesu e alofa iso sisi ele pio kako a mawalunga roa le whaunga ma mawalunga se tikeri ma mawalunga se taitoba e umia a makaronga e hufu wha klas kangaka kalangoa ia Vai maulalo. And even the king of the kingdom ele ai ma se ona langona wha pena langa le mo whamela fio pa ia le tu whamela ua wha maulalo ifo o ia ia te ia ua winga wha atasi o ia ma le kangaka polonga
Wa le ai se so stand as a human being normal. Polo, o le polo. Ele malo. Ele se kala fai. O me fa mai le master me fai. A o ia ole. The headmaster. Ka tau Yesu mai a. Le ai. Ma tala tu spa ia wa winga fa tasi. O le ma fa so le ngi fi malana o. Fa sini foi a mau. O ka faia lana o. We are the doer of his word. Langa polo inga. Rana tu la fono. Pa o mai ya te tata. Pa tu la fono Yesu. Wa ia fa aulo uma lava ma fa ato toina. Ile alofa. Wa me ale alofa ka ko ya Yesu. Ia o me uma ka ki faia nga fai. Le ki ola na tusi ya Efeso. Le kalesia. Efeso wa o lo inga me uma malokinga inga I lau ke kalesia. O lau loku ngai ke loku wai. Malawan I le ako. Avala. Wa me uma wa second chance. Wa replace lau first love. Leanga e lofa mai ai ma e lofa mai e ke. Ia o fa longa rua pe fa longa ko fo pe mu. Ko ama kua ha o sisina. O le winga ra le fia fi Samoa. Wa ma au mai ai ma she atu. Le ka ua kene. Leanga e le ia se ka fa mai e lofa. Ai le ma faia o ngai e fa tinuina le. Amen. O le lofa. Leanga e ua ia Yesu o yo le master, o yo le king, o yo le tupu. Ai fe mai male ko na fo ina mai foi. E ia rona ora ina Yesu ia I tangata e toa. Amen. E tali o le tangata. Me vela le fia fi Samoa, le atunu pele yo maloto malana o. E koe sa arefa, koe ti matale. Hallelujah. Le waka matalia ni tau sang. Ia O fisi foi ngā mō mā ua me tātou. Po o avea I ka ua matangata o whaia le upu le atua. According to our testimony, yaso uma kake alo lofa ia Yesu. So once you love the King, you must honor his word. Ia e whaaloalo wa osi e le whaaloalo I le upu le atua. E whai anganga I le upu le atua. E koe fai fo ile sia nga kongu pe a fai mai le upo Yesu me fai fai. A fai mai Yesu o ia e marolo ai means o Yesu e marolo ai. Ai come bai e marolo ai ia. Yes, Jesus is healer but supernatural gospel of the kingdom of God. A fai mai Yesu awangi e koe ang sala means stay wherever you are, where you are, and believe the word of God. Ke le yo sifa malolonga Yesu apa sai ka ko fa ai u sa no va pe mana na upu. Alu la ia au ke ko yang sa. So that mean Jesus know it. Ana na mai ka ka le sa. E le be de ngai fa pe. Ora vola isa la e le pu ai no pe ngai pu ala uri e fo ma. Eu pega ai ai ula ai a ve ka o fa mai le leone na se fulu ma le fa I pue e lu furtolu basta e por su to io su fa ia fa por su to ele su fa foi por su to ia ona tali atu leo Yesu o whape atu ia te ia. A whaia lofa mai se tasi ia tau. E tau sia e ia la upu. E a lofa fo I lo ta maa ia te ia. E o mai fo I ma ua ia te ia. Ma tau te nofo ma ia. Wow. E ese le supernatural. E talai ngā tupu. Upu wha maon, o le upu e ola na upu e wha vau, no na wha vaenga. Ale kalangoa mai lo tātou tamau le laki. Ma Yesu, e le ngaka o au ni ngei e awana wai le upu o lo tamau. Ai e whio mai fo I lo tamau. Ona lao mai umale no nofo patasi.
Ia, ma oe nei te mai moa ma. Oe nei te mai Ia moa. ma ua hoi lea pasoa atu. Ma ila lea o ngā ke leo lea. Olo kāku whai o lana upu. Peter, do you love me? But yes. Jesus say, do my word. Whai la upu. Sia ole maka upu e whasolo. I vai aso mo ni tau sanga i a favore tau sanga. E fua le ngalua mai o le nganga le. Ai peo nga ma. O se maka upu e ke la ngonga fo i le o whainga kai lau whafonga. Ia ai e la ngona le nganga maulalo e tā ua mo kako ua. Le anga ua kelinga kalangoa inga le kelo isi mea. Kongo e kani si e kongo mitu e le whai isi ai. Ai wakako le whai ala na upu. Because this is the sender. O le upu o lana upu. Ia. Mai laro ka la Yesu. Maki o mai malo utama. Wha mai ia yuta. Nea mea ke whai loa mai iai mea uma ia ki maku. Ai ke le whai loa. Yesu ea. O le whaia. Ma tausi. Ma savali ai. Ma whaatinoina, ma whaaloaloina e la upu. Mate o mai mani tama. Te no whaas. Tasi. Amen. Ia, e kalakala ngoinga ma keki. Ai, o whakpasa. Ia kia ua peo se lo. O la ngona ni whaftai le tua ma le nganga maulalo. Kala ngoma mea le upu e kia. O whaia e le upu. How I treat other people with the word of God. Wala kasile me. Peiwa a vea le upu le atua, fo ile wa kakawhainga o le peru. O peila wa a vea le peru le fo le pewa e whea wa vea o le peru le upu. E pingi hika ngaka. Pat ele hai o le peru ea. E mwhoi a au, mwhaku langa le lei. E se inga lue mai le peru lo uhawe. Ia maro tosu i fu. Wha mai lo Yesu. Yuta, a whai ko ke maa ngao. E whai loa aku ta maa uringi. Ia o ko tausi i lau upu. And that is the way into the kingdom of God. Wa isi, e kania lo ia sufi ola le lang. I want to go heaven. Wa le mo mai. Flow ani kong i. But e yai le tatu ngā luenga. Le ala ngā luenga Samoa. Ia kātou whai ala na upu. Tātou whaararo ina fwene. Kasi le mea leo ke lo inga wa pe wa kau pero nia ai le tala le leia Yesu. Onga o le whai o le upu. Awa me kaka. O kako le whai le upu. Awa kako whai a upu a kaka. Kako whai a upu whai mai ei. Ia le pauri uli e whai. A o le kako au unanga. Oi whai mpasa le maro le tua. Wha disciple, truly disciple. So moni o Yesu, wha mea Yesu ia oku whaia la upu. Ngā mau mai le. E ko e manga o sa mo e fio mai Yesu ke ruma fuka ma o le menga ke iai. O whaliwhainga ruenga, o le ko wainga, o rao malo moota, o lau e kare si. Te leo te o tautinonga e se le o fio wha longo iai te loa una le tua ma la whainga ruenga. Me kai mi lako ke mafukai ma le atua ona o lana upu e la ngona e la tau le tangi e malingi roi mata. Ai sea, ai sea le kangi pe a fio maita ma le alo ma le nganga pa ia i to tonu ma mafuta. Bera le ngā le loa e kaka hoi lau lang because samo, o le lau lang wako ke le ka ngaka walako ke le o koe kari kongu winga Yesu ma lana upu. O le koe iaise Yesu li telo tangata. E si foi wakari kongu a whai mai, back in the days, pawanga al kai mi ngā o ngā, mai oia. O isi au o makuare kari kufa mai a, e le aise atua, le aise Yesu. Le moni. E le moni na. Ai mo ka ua le upu. Ta ua le, ia ka whaia lana upu. Ia ta savavali ma whaia lana upu. Ina ia a vea i ka ua makangaka ea. E ka inga se a nganga i le tupu. Ina ia sao atu le maro le tupu. The way to the kingdom of God. Wa wera o le kamaro fo le linga. Tamatau le lea fo le mauro.
Kausi umatu la fon. See, everything. Ai fa mai kama kiki lenga kausi mai ala titi. E wo le matua ma ave ma milioni o kausi ya. Ai fa yatu ile pilongia o pilongia. A fero o fiaro le vava, ave mai le tupu. Ai, wo umara usuen. Ai ko paua le o final exam. O final exam. O lo walu le faku au mea mai maki. Aha uma lo wala ima se mea. Ia nga e sarule ke muni mai. Ke lo le upu lea. It's a supernatural. Ke le ngale kari kongu i ka ngak kisian. Wa ke lau kisian fo. Ma on ke kisian. Ai le kari kongu le upu ali Yesu. Be nga mawhai aku mana nao au. The word of Jesus is a supernatural. E kai mia fetala i Yesu le na upu Samoa ma whaafonga le fiafi. That's it. I le koe whai e inu kāra ngonga mangi tama manatu. Aia, ia ka whai a ngonga na upu. Tari tongu ma whai na upu. Ia ole fetala inga lea ai ki uwha pel ma malu la whaafonga a ngonga ni ka upu. Ai le nga whai ka kul kasu. Ai bas. Ie Eo. Ole mai ia whai a la upu. La mau mai lea Matamua. Atu no fa tasi. Ia kako. Te wa ila o ia ile mataukia. Ma le faia ea le di o Yesu. Pe a fai kaka ki faia na upo. Mata sa ba vali ma falo alo ia. Ele o walu ni kausanga ma la kausanga. O kako ka fidi ya mangila ngona. Pe moni o le upo Yesu. Pe moni e le upo Yesu. Well, ani upo ngaka si le o question mark. Ai afeta lai loa le afionga pa ia le atua Yesu his word e ola maya e sidi yaku ai lo se upo seisia ia nga e lolo le femia ma Ioani sufa fa upo o ia o le ala o ia o le upo moni maleola see it's the only way it is si awana it's the only truth. E reji si mea mon. O Yesu po la na upu. Ai wha mai a. And this is the life. Le ola. O soifu. Le ola Yesu. E ola i ka kua sa. Onga o la na upu. Do we love Jesus? O sa le ika vo ies. Ya ona le tua peket. Yo fa kod. Ai no a fa kod. O nga i loa lea. Iai le mea o lo nau ai lo tātou ali. O ke longa foku o whaafia o whetara iatu Yesu ia te o e ala e lo nā nganga pa ia. I nā tausanga ia whairo le ala e koe whaalongo longo whaarikari e whetara i loa whairo na nau. E wa aila ia i wa venga o le tua. O le a kupu iatu tātou. O kako whaatua tua na whairo. Amen. So e te lofa, kako e lofa e Yesu. Fai na upu. Ai bas, viene li. Pe o le pasta mana ye le pule o pe o le tata te sili ya. O na o le e fa mai Yesu pe ke lo fai ke. Ia o le na tali mai pe te I ke lo fai ke. Ia o le ala u fa to mu tu Yesu. Fai le mele fina ngalo. Aku ula isi ku. Apa pe o le o nai te whai e whine ngalo re tu. O lea mea nai whitala i tu lea tua ia te oe te whai e te tongu o ngā ruenga le. Yes. O whitala i tu lea tua ia ke alo e ke lingi ia le wharisata ku olo. O ala ne e whai a. O na olo a lofa ia Isu. Yes. Mangkua leo le mau lea. E ala o na whai e le tangata ia ngā ruenga ma mea I tonu o ngā ruenga le tu. Ongo lea lofa I le tu. O le mea ngā lenga misi I le tangata le kai te o mea le na whaktana tu le au nā le tu. Ia le tangata tau le lea mau oa le na sau whai I supo le ale mea na te whai a mau ele o le whaua. Whamala watulo le I Yesu mea according to the law of Moses. A wha mai tangata na o whaia mame
o whaia uma mai a o ula kiki. A ke lore kalima ngai a Yesu ngai. Pa mai Yesu, you lack one thing. Amen. Afa Samoa e kasi ale mea e leo ia ke oi. What's that? Lale mea e leo ia ke oi. O le alofa. Le ai maso alofa e kasi. Ale ngai ka fa ko e fa ka me ave makaka makiwa e mus. That's the one. You lack love. O le o nga fo nga mo tato uma. Mai se o le nga te pulanga. O le kali mai le uso le tula fono. Kausi ula fono uma. Ai fa ke Yesu. Le good. But you lack one thing. Kasi al meo ai misi e keo. Pa ko le polea. Pa ko Yesu anda fa ka uma me ave manga maki. Ia ai saure me buli mai ke. Wa fa ko ro ai ka. Ai se a. Ele se lofa. Ele a lofa i ka maki. Ava io samu. Ka fa ko e mai mo me le. Yes, yes. E o le ma ke ka o a mililia ko le pu le o le. Fa tau nei mata i lu fuli. Ile unga ile kai mi le fama singonga le tu. Ngai mention ai na le tu ka fa pe nga ka le se. Pa mai ai Yesu, sau fia ai. Sau fia ingu, sau le lava lava, sau le fale mai, sau fale pui pui. Aya, ke le la ku asia. Vai lai. Wali da ngai le u fale le malo le. O aka ka ngau fale le malo le. O kanga la ko fa ngaka ka fi ai asia si ka mai ka uma makiwa. O la tonga le pa mai Yesu. Le o na le i me fa ma. O lu fale mai e fi o. O ko nga. Ya, o ku yo ko fa ko ke ro ko ke mai. Amen. Sei. Eu pule o le. Ela foi lá e kausia ka makiwa, ma e fo ia le rua ka la ka le ke la ku taura ka pe mai. O ngoro lo foi a Yesu. Ele ka ngaka le. A le fa mangaku mai le upo le tua i lo loko ma ma va Yesu. O Yesu le. Ala fa mai Yesu ngo fia ai. Ngo fia ing. Ngo le la va ngo fa pui ngo fa mai. Le ai ma se si o ko ngala ku ke. Apa fer ka le ka ku o taro fa pe ma ni ma ya o era kwa e u soi o Yesu ma ke vi fa lo si ka ni moria e fa pe ma Yesu so ni o taro fa pe kwa le ke na ku ma pa la van le ma ya ke Ma ai na ya skuli. Io na sa o nga mota tu ole upu le ole rofa ole o nga ko kongu le o me uma o le fina ngalo le nga le fa mai le fiong pa ia le tu ku si le mo mo yo le mta o fa mai o le tua o le rofa lava ia yes o le tua le rofa lava ia pa fea la o mai eso ia lo fa tu i lo wali i lo tua ma lo loko a ko o ngi e lo fa nga pa perché le lo fa no fa ave o mai lo fa e fa kausi ia ka mai ma moi ma fa fanga ia ma moi a Yesu a o fa nga le kai a e fa Amen. Yes, yes. A fa ia ko ka me fanga i ma moi a Yesu ma le ka le sia ia o fanga kai a o uri fia a o uri fia ia lo foi de loko a ko lo ma fa a ko lo nganga a ko ia lo fo i le lu ke kua oi e pei o e lava ia ke oi si lo ka ua ke le lu pu le pe wa sidi da Yesu o sidi ia pe tu fa ko lu le sidi ia nga io mai ai ngai ka ia fa tai ia pe tu Faia. A Filipinia le tua pe tu Yes. le avea ma uno wa fa au o le i ka
kalisi fo ia pe te se kongi fa pui alu fa pui kalau le kalisia ia saule angelu kalai na lo ambia sai lima mo vai kai fa fo o si aule to e so san tu ngale mai akele ia sili male pu e fa kau ia sili mo ka ko uma e le fa pe ho le la ma fa so atu fa pe ma perfect pe wa ko o le ka ko uma tanga ka le try our best inga ia ka ko mau ore mangia ma lo la fa e o kana kus o le tu mau se o le mo fa inga ili kai ka ko o me ka o fa la inga to we are on the way o le ka ke le wala ka ke ku le me fa la mai me fa la mai me fa o so inga e lo ko so fu e so ma o fo yo la o ma ia pisi au le tu so basta ma ia kele ka vi ia le kai sa bo ma futa mai li ia ke la ngona ya wi le fa peose sa no foi la onda ele se ka u foi le o ma mai fa ia onga o ai e puta ia ma o le pole awa all of us o ka ko wa io ka ngakai tau le tatu fia le upole tu matatu le ngata i tatu ola ma faia ia matatu ana matatu sustai ki ofa mai a kopo ona fa longo i fa seina ai a ve tatu matanga faia le upole amen o ma fitfilia foi a matalia foi tatu sike ni to sanga ina ia ve ma ka ko kilo o ka ko fia ola ma le langi kilo ai me mai Yesu e ao no ka ko faia ia ve ka ko so moni o le tu o Yesu e ia la ka ko ngalo no fai mo ka ko ki fa a visiri na a wai le ia se ala nga crucial ma fuka nga male sika o le lof e ala nga so ile sika ka o le e ala voi la nga le so ile sika o lo le lof e bi o fa ngula la o ngi i se upu e fa i fa ka ko me fa mo fi e pe ia o le vai kai mini ka ku i kilo ka nga ai si ia pi fa pe ngale wi ngol me ia ka ko ve o ka fa ia la na upu awa pe o nga ma se foi o le upu era nga fa ia ko le upu le tu po Yesu o le supernatural word le anga i fita lai loa Yesu e ona le upu kupu loa va ve amen tupu me ele ai se sia upu e sili atu le upu Yesu me vo nga kilo ai maka ko lo le kaminga yo Yesu a ko fa ia ko apete ai ki fie loa po e sa o Yesu Yesu wow pira wow mai mai la so la kulunga vai e fie sa valia kulunga vai e fa maro ai sai fol vai ba ai la the word vai le me ke lo ai ele be nga ma fa ko e fa kala no Yesu se au lo ko fa ka ko o ni ko e kala mo po le ha ma le fa lo ia o me nga re ngo finga ka ngo kupu wa benga yo ka ko langa ma finga ka ngo ko sifika o Yesu le si me o ngo le ha e nga o fo ama io le te ton ke go fo ama pe ia pe si e yan no si e ka e se kai mi ko e kangi ma ko si ma ko e dream ma ko e pray ma ko e thinking about it there is time to do the word fight mai ro ia la asifia ku fo i le si ku langa lo ka ko la ona ku langa fa so monio Yesu ku langa fa me pasa Yesu i le si fo ku langa la aveta to Yesu o le ngalo ia me o so vale e fa uma ki ai me fa le nga inga ai lo ka ko ona ai pera fe mai le tupu o ia manu malo o ka ko manu malo e fo ono Yesu si Yesu le manu malo me lo no vingo ka ko o no so moni i fa to ya Yesu ma fai na upu ke i fa ali Yesu ya te mai e fo nga ai nga isi o nga le tua fai ni testimony nga fa nga manifest de Yesu ma fa lo ya
ia leli yo o si fai upu ngai kanga mo o so o fa ni Yesu ya le Yesu le ve kala o le fai na upu o lona tama o tatu tama o la ma Yesu e o mai fa tasi no fa tasi matatu amen maka ko ma futa fa tasi e ke mga o ke rua fa futa ma shea atu ma fa ani ma Yesu ya ka ma Yesu fai na upu kalanga lenga ma o fai ka mo yuta na me ke e manifest ma yai o yai ma ko ai don't know la karakala ma ia me ka kia ma me le ma me Matamua fie winga MALO ai ala la e ma Yesu lenga vo yo ku ma yo ku fai le upu ia nga happy lo le me ia le la ka ke lo i ka mi muri wa le fa so solo ka kom ka o le ai va ai le fa nga ina oi awana inga ye ka ko o kalami fa so ho ka ko TV club TV o le fa sa la wina le kale sia tu singa luenga ma o le fa le tolo nga lu tu ngai te mau inga ka ngaka o fai le upu amen wala nei ngala wa ye ni sipo kalami lu mo mua ka ia alu ye inga ai fi matua fa le nga se maka upu le tu alo se o na o ni si ministry o fa pena o se ai le upu le tu ili ka ko wata taluanga ne fiafi mal famanos ia vea ka uo ka fai le upu o uma kai mi ka fukani si ai makai ma si le upu hei kai mi ma Yesu fa tu le anga foi langa le o fio mai le promise ma Yesu le ala wa ya ka ko umaringe e avea ma pasa avea ma so moni oi le fionga na paia ia e a fe voi ni si fa so ai ka fa so ia e o se fa ata nga ka ko le ala i MALO le tu do you love him do you love Jesus e ke lo fa ya Yesu fa ina no and that's it me fa nga ke le nga le kupu ni va venga o nga tau de ka ko ai o ke le isi mea Samoa le wa ka u ye me nga ka sanga yo me ka sanga ni and it's real it's sa o Yesu if you believe and do it my word he will show up anytime if I know me ye te mi ke mga o ai dai lo wa hinga tono la minsio e au nai i po se o ngalo e a o ngai o tongu lo fa fenga le le anga foi o Yesu e le o se tangata e tala pelo ai e pelo fo o le tupu ma ora na fionga foi le o fe tala mai a te tatu o ia o le faao me o sini ko tatu e te alofa ia Yesu mai pete i oi pa mai loa le tupu fai pira fai loa ia ile kala inga vo ngim ka faso e ke va ai e fa mai ngor kamaro a fai fu wai aku ia ka ko si ke ini su o ni ngalo ia o fa sala la wino le kale si tu singa ben lo ngal bue to ia o na le o le wa ai inga o ko fa me mo si kai wa la fa kai ko ki fio mai su ali nge ki fa kan e pe o kama vo i o ku unga ka o umanga train o ku unga e se lo ngai pa fanga ya le ke a ele fa yanga e wa ayusu a fa mai Yesu fai no le please do it e ba pe na fo ma uma na o ne fia fiu ma ko Samoa ia na se fa manatu tu alalu ko fang o vea oi o fia vai ni va venga o le ATUA very simple do it the word fa tu mo fai lo tu singa ma le ko ve mai a o le fa tua ia te ia oi le tupu o Yesu po na upu fa mai e muli mai fo i se vai se passa se vai le simple ele nga le tupu se me ta toni wala na fana po ka ko ngi o so moni Yesu ai mo ka ko wa e nga ka ko me o mai ka ko e mai Yesu
e muli atu fo'i nei vavenga ia te ilato o e alofa tausi lana upu le tupu Iesu. Ia o le whamalosi le mo i tātou nefiafi. Oi, leo. E fui la ngā auna mo le mafuta fo'i ma maanga rue. Ia whaafitai a nganga pa ia. E leo maua pe fui ona sa unuala na ona nefiafi. Nā o ni tangata e au auna atu ia te oi sama. A o reo ia lava o le atua o ta māma le alo ma le nganga pa ia. Amen. O ia lea na te mori mawina. Ia sofiina lana upu te tongu ia te tātou. Ina ia mea i tā ua mani a pasa so o Iesu e au auna ia leo kapu sabalia ni wafilo toru kaimi lo le whairo tue whai a o maua lea mangua kako ke ngā lua whai ia mawhala tele atu tala lei i malo uma ia sa mo le ia kalangi pasa e whaisi kai whai mai kilo i o Jerusalem lai o le a fau le third temple e ke le whapiola e fefe peo le a e whaitio ai wai po le hale me e fe mai kupu e winga i la me ia oarangi o mape whakari ia se fio ma Iesu o e bongo Jerusalem wako a whaile se mene kei minge tue nea le upo le atua a makalo le rope fio ma Iesu ngā ngei po sa yaso le sanga le ia fe maila la fio pa ia po Iesu po vetalai amu ia le au e fio mai lona matai o ka pe na fai tue te wo na fika ia fa tai fu mo la na o na fa tai sa mo lo ma fa mai te mo fo tato ma tanga na le so tofi ia lo fo ma le le tua ia e a fai fa ka tu mai ia ma te ro fa tu ma o ma na o na foi wo ma paanga le ngata foi ia o na le tu lo fa pena foi ona mai le lato fa malosi ma le lato tu lalo ia ma fo tu fo di tato ministry fa ta ia ma lo ta talo fa ta talo fa ta fo ia le ma tu ma awane ngalo le ngalo nei ministry a ministry uma ia kai mi ngai upo le tu ia kalo mo ministry mai ia ina ia lulu ina pere upo le tu ia mo oi i nei va yaso fa i will ia fa se me o nga ko le tai mi au na ile tu au tato manu o maua le ola mana rosi ia wa au mai le o tia o kaku malo lo le i ngā lunga uma lava o tato whaia ngei fuha ele ia ka talo whatua i sui fo i o tato si ke imiti au na le tua mana tu whare tua o tato ngā lua le i fa talo what a wheu e tuing mai ia i nava yaso ia o le a i fo i o na le tua o le tora mai ia ma share atu tato upu o le ala i ma lo le way into the kingdom of God. Yeah, but later ia we are le tua. So te foi na ona ia le ma au ona tu mo o ia fi ala. Tal. Ma tu tama langi fa fa tele lava. Nga pa ia o lava foi ia o ma tu soni. Wa ma mai lava ona mate. Fia au ona lo tunu suafa lo matu. I o ele tua wa o laude le fitalai ina ia mato ngalu. Tuto pe le a loto e o le ale taimi le tua te fio mai o mato loto mato te ngalu pe timu pe la pe fa molonga fio e ala mato te ngalu pe o aleluia tai fo i le o langa le TV le club kingdom TV ia mo fala te le ina to le ea o la upu fa sa vali kristo sike aleluia ia fa pena ona fa nga ina ma fa la ina senga ai au ona loa mo o e tu alo aleluia foi la o nei pasa na fo le tua au umlanga le fatua o ia mai ya le fo ia manosi ya te ia oi ya ngai le tu te mo faiva le menis fo kingdom first o lato mato fa tai fa ia le nei fale lo fa tu no menis lo mato Alu ai ma matu ai au fa malo te mi uma maso uma fa via le tua la una ya ma tua passa freti fo ile tua ma fa tua ma kale sele ia tu o ba venga le ma talo le ma se te mi fa peneli na fu baiaso ale vi inga fo ia tu ia o e samo
ia whaamanuia i lau upu mō lātou loto. Ai ia maurunga i le vi inga o i le atua. Mai, e alo i sukeriso le mātou tu. Ma le anganga. Amen. Amen. Men, ia, se fua mai. Se Mi fua. fo i le weekend. Samoa. Samoa.